Kaupay ka mapawa. So once again, maupay nga gabi haton nga tanan. You know what mga bugto, kapag nga ni namon family, nagkikarigta kami, always namon na hihimo nga mga istorya, nga katatawanan itamon mga childhood experiences. Ngan, kapag nagkikirigta nga ni kami, always namon gin reminisce an mga nangyari amon, han mga bata pa kami. Ngan, one time, nagkakatitero kami, grabe namon pag ginatatawa tungod ano sa nga experience na anamon manghod, anamon pinakabunso nga bugto, had with my mother. Kasi one time, nagpahimo kami hin kuhan, hin CR, hin ikaduha nga CR, kasi namon balay, madidivide yan to kay, maukoy na nakon ate, so kailangan namon magpahimin bago nga CR. Tapos, it so happened, dan mga udto na, diri pa tapos, do may danaga diya, may dana tubig, may dana kuan, pero di pa tapos ang pag-ayad, like wari pan mga walling. Nun nga ngaon kami, gisogoy ni nga akon bugto, titinawa na iya, wari pan, gisogoy ni nga akon bugto paghunaw na akon mama. Ay na akong bugto, na-remember ko siguro mga 3 or 4 years old diya at that time. So sogoy paghunawan ni dito, siyempre pag nangaon kita, naguhunawan ni kita iton. Ngan, tungodan niya pagiging bata, diri yan naabutan ko sina, so si Arya naghinaw. Namapausa na akong mama nga kay iyan niya gumawas, maghihinaw man lahiya, kay iyan niya gumawas. So, by the way, bakit may mga nangangaon yan na live? Diri ka din niya, ora-ora nga mahugaw, kumbaga. Napausa na akong mama, pagkita niya nga to CR, nakita niya akong bugto, dito yan naguhunawan, bawl. Maupay na laan, bawl. Waray pa may gumamit. Kaya siyempre, bago pala na-install, di ba? Install. Bago pala nabutang. So, wari pa may gumamit. So, grabe pag tinawan ako mama, every time we get to have together na akong mga kabugtuan, permito namon nagiging bagandong got, ito nga akong bugto, iya, ikaw nagunaw ka, so gadini, di ba? You know what mga kabugtuan, biskan hino, nga tao, bata man or dakuna, nga makikitaan naton nga maguhunawit bawl, sasawayon naton. Di ba? Kay para aton, it's a discomfort. 'Di ba? Kaya ano naton sasawayon? Because maaram kita nga anhunwan an bawl is diri tama nga himuon. Because diri to asyan purpose an bawl. An bawl diri hinawan. Anuhan an bawl? Gawasan. Lingkuran ko. Gawasan yan mga hinanakit nga sama ng loob, 'di ba? So, biskan hino talaga nga makita nga may naguhunaw dito, sasawayon mo. You know what mga kabugtuan? The greatest discomfort of life is living a life outside its purpose. Pinaka-discomfort talaga ito. In fact, siring panganihan usa nga author nga living a life without a purpose is the greatest tragedy that we could experience haton mga kinabuhi. You know what, bugto? It aton life din create ini ni Lord for a very beautiful purpose. Natuod ka ba? Life is not just about waking up in the morning, kaon, sulod eskwelahan, katurog, mata naliwat, tas same routine goes every day. Life is not all about that. Bugto, there is something big that God has prepared for your life. Tanan naging himo ni Lord may purpose. Tungaw man ito, ba? Santan man ito, ano din ang mga bagay, may purpose ito nga tanan. How much more ikaw? How much more kita? Tanan kita, himo ni Lord may purpose. And that is what we will be talking about tonight, mga kabugtuan. Naton theme is entitled Living a Life of Purpose. Nga naton passage is sa Genesis chapter 2 verses 15 to 23.
Sige, if you have your Bible with you, let's all together read our passage. So the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. But the Lord God warned him, "You may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die." Then the Lord God said, "It's not good for man to be alone. I will make a helper who is just right for him." So the Lord God formed from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. He brought them to the man to see what he would call them. And the man chose a name for each one. He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals. But still there was no helper just right for him. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of the man's ribs and closed up the opening. Then the Lord God made a woman from the rib, and he brought her to the man. At last, man exclaimed, "This one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from man." So may the Lord bless the reading of His word. You know what, mga kabugtuan, we are aware nga Genesis chapter 1 dida ginsurat ang creation ni Lord from the first day to sixth day. Ba ngan chapter 2 about verse 4 daan seventh day dida na record. Ngan ang next dito nga passage is amon passage naton yan na. Pero kung mababasa niyo, somewhat mako-confused ka mo. Kasi baga-baga didahan kung diri niyo i-studyhan, baga-baga didahan naghimo si Lord in another na creation. Bagan magkakalipong-lipong ka mo kun. Hala, di ba naghimo na si Lord ang tao? Kaya di maghihimo pala yan kuan. So ganyan, di ba? So kailangan kitaon naton. So ini nga verse 2 is just the details. The chapter 2 is just the details and chapter 1. Kumbaga dito, day by day hi Lord ginsurat niyan day by day nga nangyari. Ini naman specifically sixth day. Okay? Para di kita malipat, bangin kita ma-confused. So, verse 8, nakabutang dito nga, naghimo hi Lord in Garden of Eden, ngan dida niya ginbutang hi Adam. Dida niya ginbutang. And in fact, ito aton next nga verse, nayakan nga ni dida, verse 15. Nay ba kasi hindi nadara. Okay, hindi ako nadara. So nasa ring, the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. So it's God nga nag-place dida ha Garden of Eden. So ignote naton bugto ang word nga placed. Butang. Bugto na tuod ka ba nga ginbutang ka ni Lord hay mo sitwasyon niya na nga may adahiya rason? I understand na sometimes it's hard to understand, especially kapag wala kita nakikita na result. Makuri intindiyon kay ano kaaada. Sometimes it's hard to believe, especially kung ang imula nakikita is the situation but not its purpose. Ba? Sometimes, makuri tumuod, na ginbutang kita ni Lord, hindi nga sitwasyon, especially kapag ang situation bago aton, hindi kita maaram kung paano kita magre-react. Diba? Ngan, this scenario shows na bago ini kan Adam, kay himula ang Garden of Eden. It's new to them. Diba? Especially to Adam. And sigun naton, Adam might not be that all-knowing when it comes ito nga Garden of Eden. Di ba? So, bugto iya. You know what, bugto? God is not going to place you in a situation for nothing. Always hiya may ada purpose. Kitaan naton didihan next. Place the man in the Garden of Eden to. Ba? May dahya word nga to. Para ano? God always has a reason, mga bugto. God has a reason why you get broken.
God has a reason why you have that illness. God has a reason why you are facing financial crisis. God has a reason hitong kayo mo present nga struggle. And so if yan nabugto, nawawarayan ka gana because of your situation, bugto, keep going. Padayon, keep coming to the Lord. Let God show you. Let God let you experience an iya intention kung kaya naging kada kaniya itong ay mo sitwasyon. Kasi Lord, may daya intention kung kaya no aada ka. Nasa pa nga niya Romans 8:28. All things, everything work together for good for those who love God and are called according to His purpose for them. Natuod man na kita bugto, naging tawag kita ni Lord. Amen, di ba? Therefore bugto, may purpose an aton mga kinabuhi. And everything, any situations that we are in, God can lead that to cause good haimo because you love Him. Bugto, whatever situation you are in right now, always know that there is a reason why you're there. Kitaon naton ang story, balikan naton ang story ni Joseph. Kitaon naton ini nga verse. Didan time nga si Joseph, waray na niya kakaya an iya emotion. Nakita na niya mga kabugtuan. Waray na niya kakaya an iya emosyon. Di na niya kaya itago an iya identity. Kaya niya gimbuhat. Nagkuan niya din nagpakilala nga. Ako ini, si Joseph, an iyo ginbaligya into slavery. Diba? Ngan, one thing na I get to be amazed about, na journal ko kasi niya one time, an iya ginyakan di diya verse 5, hini nga chapter. Nayakan niya, don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your life. Bugto, grabe ito yung response. Imagine, si Joseph, ginbaligya, ginhulog, ginpriso. Ba? Tanan-tanan na iya na ginagian. Pero, anon iya ginyakan? Diton mga tao nga nag-cause ito. Do not be upset on yourself. Imagine na labog to, signon ta, may nagsuntok imo. Tapos yayaknan mo ya, huy, ikaw kakuha na mo sarili. Okay la ito. Ang siya ba ito magre-respond? Or banyak? Di ba? But that's true mga kabugtuan. Many trials in life talaga will make us upset. Ma-upset kita, ma-discourage kita, ma-frustrate kita. Di ba? Because sometimes we just feel like what we are going through doesn't make sense anymore. Diba? Wala naman in a sense, Lord. Why do I have to experience this again and again? Diba? Asya tot aton issue. So, bugto, if you are in such a situation right now, I want to encourage you, do not be upset on your situation. Okay la iton, kung waray na kwarta. Okay la iton, kung ada ka itong struggle. Okay la iton if there are situations na di mo naiintindihan. Because the battle is not ours to fight. It's ours to experience. Kaya ano kailangan natin ma-experience? Because para mas mag-mature kita. Para mas mag-grow kita. The battle is for God to fight. Iyaton, can Lord and battle. It's God who will enable us to get through our situation. Sometimes, bugto, you don't need to seek for an answer. Sometimes you just need to seek the Lord. Because God Himself is already the answer. Kaya, sometimes bangin ubos ka na, kapag sinikan answer, bugto, remind yourself, bangin nakalimtan mo, Hey Lord. Hiyaan, ungod nga answeran imo battle. Ngan, don't hold hatred mga tao who caused you pain. And God, maybe yan na
Na-stressed kay mo parent. Kay damong baray na eskwelahan, ako mga estudyante, siya tira mga rant. Damong baray na eskwelahan, iisgan na kamo. Diba? Ayaw niya pag-isgi. Ayaw niya pag-awaya. Diba? Maybe mo classmate, may nahimo yung mga malain. Ayaw pag-igsuntukay. Ayaw igrabindis. May nananamdaman lang ako. Diba? You know what mga bugto? Ang aton mga family, they are not perfect. Pa? They are not perfect. Dami rin imperfection. But, it must never be a reason nga diri kita magpakitan maupay haira. Let's continue to show good haira despite of anything. Amen mga bugto? Sige, tapi ka tim sapit sige nga. Show good, do good. Hi my family. And, you know, lastly mga kabugtuan, believe that there is a purpose for that situation where you're in. You know what mga bugto? Like Joseph, na-recognize ito ni Joseph nga may purpose anya tanan nga nangyari iya. Kaya nasa ring didio, for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to may tunaliwat. Ba? Always talaga may ada reason kung kaya naging kakadto kita ni Lord han mga situation. Kaya bugto ikaw, padayon. Padayon lang kita. Know that in your situation right now, you're there to bless others someday. Kayo, nasa rin din, ahead of you to preserve your lives para i-bless nila mga kinabuhi. Our recent story may just be a blessing for other people someday. Kaya padayon lang kita. Amen? Your story may just be an encouragement para han iba sunod. Diba? Kaya, bisan gaano ka kori, eskwela la. Biskan makori ang buhay, eskwela la. Diba? Kaya someday, mag-iistorya ka naman na iba nga nagkukori, nga ako nagpadayon laluwat ako. Diba? Nga na sugad na ako ini, magiging sugad kaluwat iton. Amen? Amen. Yung nabugtuan da ako na question is, paano ba mafulfill ang gin-prepare ni Lord na purpose? Ang God-given purpose haaton mga kinabuhi. Paano ba hiya mafulfill? Our first point is, I'd have verse 16 to 17, walk by God's instruction. Bugto, walk by. Dirila, walk with God's instruction. Kay bangin daramulan instruction ni Lord. Ba? Bangin kasi daramula, pero diri mo yan nalilive out. Kaya, walk by, meaning be driven by the word of the Lord. Be driven by His instruction. You know what mga bugto? Instruction is very important. Because a life without instruction is a life without direction. Kaya nga ginintroduce niya ato ng Bible. Because the Bible, this is our basic instruction bago kita bumaya kalibutan. Ngan, a life without the Bible is a life without direction. Kaya importante talaga ang instruction of the Lord and Word of God. But without the instruction, we will never experience the fulfillment of God's purpose ha aton mga kinabuhi. Kaya bugto, kung gusto mo mapabuti ning buhay, ayaw ka hubya pagbasa Bible. Ayaw ka hubya pag-araman Bible. Because diri pwede nga gusto mo ma-fulfill ang purpose ni Lord na imo, pero diri mo gusto ng instruction ni Lord. Amen?
Hino di ato na nakabasa ng adlaw usa ka chapter ha Bible. Wow, chan. Diba? Praise God. Because it means you want to take part in the fulfillment of the purpose that God has intended for you. That is our part. Diba? Kaya, diba gustong-gusto naton, nagkakanta kita, we live by faith and not by sight. We love to sing that. Maram ka ba bugto na if you love to walk by faith, you should love to walk by instruction. Because diri ka magkakamay-ada faith, kunwari an instruction. Because faith comes from hearing the instruction of the Lord. Amen? Yun, nanumdum la ako, didahan first year college act. Nagkamay na kami long quiz sa amon psychology. Tapos, grabe, true or false lang. Dali-dali na ako, true or false lang, kasasayon. Answer kami. Tapos pasa na kami. Na-shock kami, kagugod man amon score. Ngayon, kasi kami nagbasa instruction. An instruction nasa ring man. Right true if the statement is false. Right false if the statement is true. Patay, dali kami. Ansya to bugto, suga dito ka-importante in instruction. Kaya kailangan magbabasa instruction. Ngan, kung gaano ka-importante magbasa instruction, haskwilahan, mas importante magbasa ng instruction ng kinabuhi. Amen? Mas importante adi kay kinabuhi ni ang ginirestoryahan. Hino didian magbabasa na. Magbabasa na ba tanan? Amen. Bugto, naya ka ni Lord ay instruction, you may. Pero may dalawa tiya, except. You know what? The Bible is composed of the things na pwede, nga diri pwede. Kailangan mga bugto kita, balance kita when it comes to the Word of God. Diri dapat, ang maaram lang natin is, ang mga pwede. Tapos ang mga diri pwede, diri kita maaram. Or vice versa. Diba? Because with that, we will be living a imbalanced life. Sometimes kasi, ang natin lang maaram is, kung ano nag-i-expect kan Lord. Diri kita interesado, hibaroon, kung ano ang mga i-accept. Diba? Kaya bugto, know what to expect, but don't forget what to accept. Kailangan maaram kaliwat kung anong mga diri pwede. Diri kay, han maaram mula, ay mananaboy ni ako kay promise ni Lord. Pero ang mga diri kang papahimo, diri ngayon pwede, diri maaram. Mga logi man ni Lord. You know what, mga bugto, the Word of God is very important sa aton mga kinabuhi. It gives us the power. It gives us the confidence. It gives us everything that we need sa aton mga daily life. Ako mga bugto, I'm so thankful na before I graduated high school, na-encounter ko na si Lord. Kasi, dakon iya rule, hanakon pag-enter ha college. I grew up in a family nga, very good kami mayaman. My father is a tricycle driver. Ngan, 9 kami, ang magburugto. Ngan, pan-8 ako. Tapos wari pa nakakatapos sa era. So, nakadiya ako ng pressure. May kawalo ba ako? May kawalo ako or akong unang makakatapos? Between the dan battle. Ngan, you know what? Tungod kami word na ako ni Lord, ang siya ito na pinaghawakan. Nasa rin ako, Lord, diri mo ako tatawgon, tapos diri mo papa-eskwelahon. Tawag mo ako, para tagan mo ako confidence, nga biskan pobre kami, ma-eskwela ako. Anong yari? Hana akong admission, ang pinakaunang nag-oppose, hitatay. Kakuton. Hitatay, nadiriya kasi nga, umiskwila ak. Kay,
hino ko mabayad. Waray kami kwarta. Nasanay kasi ra. Kasi na akong mga kabugtuan, tubtubler high school 4th year, tapos di rin na college. Kay waray kwarta. So, nasanay tatay ton. Pero, nayakan ako nga, oo, diri kaya namon. Pero kaya ni Lord. May Ginoo na ako that time, nga thankful talaga ako kan Lord, nga iya to ginalaw. Ngan, one time, nag-take ako ng exam, nag-take ako ng entrance exam. Nga naman itong pinakauna nga challenge sa akon. So, ang pinakauna nga challenge sa akon, pag-take ko ng entrance exam. Kay, han 4th year high school ako, nagkasakit ak, 2 months. So, ano akong mga grades nang decrease. Ano mga 92, naging 82. Tigna-pulon decrease. So, problema ko ang average kay, siyempre, kuha na ito, di ba yung compute tanan. So, nak-average kasi 88 la. Tungod na akong second grading nga, tigna-pulan decrease. Pag take ko ng exam, han entrance exam, guti lang na-answeran. Kaya may mga language test. Nakaglalaban mga barasaon. Hiana, nagkuhan hiya sa gadin. Tapos, hino, nagbuno. Nakadira ko dati language. Tapos, siya na nag-take la ako. Hala ka, time is up na. Anak na answeran la, 127. Out of 160. Kasi ako, la Lord, diri ako pwede na diri mapasar. Kaya pag diri mapasar, di mga ka-eskwela. Diri mga ka-eskwela, private school, wala man kami kwarta. Di ba? You know what, bugto? Itong pinakauna nga test of faith ko ang college. Lord, nasa rin mo na kan Lord. May nakasa ko to tablet, ginhatagla. Nasa ko kan Lord, Lord, pasar agad ako. Mapasar nga na ako, Lord. I-delete ko tanan nga games. Nag-tablet. Kaya feeling ko at that time, conviction ni Lord. Diri ako nakakahataghan time to read the Bible, to na mga games. Sanglit yan natak cellphone, wala ito games, biskanusa. Kaya di ka nga to na time, ginbutang ko na ito nga, okay. Di rin ako mag-games. Kaya nakakapatay yan akon kuan. Reading the Bible. Tapos, nasa ako, Lord, nakapasar talaga ako, Lord. I-delete ko tanan na games. Tapos, dinana to, cut the long story short, nahatag na result. Ako makapasar, Lord, biskan 75 na, okay na ako. So, anak na answeran, 127. Ang passing score, ging compute ko, 120. Hala Lord, kailangan makaroon na ako pito. Baka imposible man ito. Oh, grabe ko naman bugto. Kay, paghatag ako ng guidance counselor ang result, 75 point something. Hala akong result, 121. Hala, grabe sa ako, Lord, imposible man ito. Pero, suga na ito nakaguli at good man ako ito. Hagawas, nakalingi ako ng guidance counselor. Diri maaram na kinaabat, diri maaram ko. Anon gin dadara ko, di ba? You know what, mga bugto? Dito ko na-realize nga, hey Lord, ibubutang ka ng situation. Ngan sometimes, diri mo magugustuhan. Sometimes it's so challenging. Pero it's just a test of faith lang nga yan na imo. Bugto, kunwari ako, word of God, yung pasagdan ko na ladto. Yung na Lord, dira na lang ma-eskwela. Pero because han word ni Lord akon, I remain confident. I have given God my whole trust talaga. And after that, gindelete ko talaga tanan ng mga games. Gindelete ko tanan. Ngan gin-commit ko talaga, anak life dida kan Lord. Ngan, hinot bugto, warila ako ni Lord pasaran entrance exam. Ginpasara ko niya, abot a board exam. Ngan, grabe ka, amazing ni Lord. Ngan, maram ka mo, tungo dito han word of God akon. Pero may kitugin share kan dati silin yan kan da pastor. Kung waray ako makakilala kan Lord, bangon may asawa na ako yan. Bangon may anak na ako, tulog anak. Kaya di ba per pressure man leton? Anakon kasi mga kasangkayan, haamon. Dakilang ninong. Di ba? So, kung nara naksangkay, masasugad gyap ako ira, di ba? Sugad man lang kasi ito. Kaya, thankful ako kan Lord. Haniya word talaga. Kaya biskan diri ka baltok, pasar. Basta may Ginoo, pasar. Grabe. Thank you, Lord. You know what, mga bugto? It's important that we walk
by what the instruction of the Lord says sa aton mga kinabuhi. Kung nasa ring Lord pagpadayon, pagpadayon ikaw. Kung nasa ring Lord trust, pag-trust ikaw. Because God will never fail you. Tigam na nito naton, God will never fail us. Sig nga dim sapit bugto, diri kay fail ni Lord. Bugto ha aton trying times. Ayaw kita pag-depend hatawo. Ayaw kita pag-depend ha backer. Ayaw kita pag-depend ha im classmate, ha im family. Pag-depend ta kan Lord. Kasi ang bulig nga tikang kan Lord, sigurado iton. Kaya tong kan Lord ginbuhat aton second point. Kitaon natin na next verse. Our second point is work with God's help. Magtatrabaho, magsiserve kita, kaupod ang bulig ni Lord. Dirihan tao. Nayakan ni Lord, the Lord God said, it's not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right. Again, saring daw kita tanan right. Right for him. Okay? Kasi may mga helper nga dire right para imo. Kasi ring mula the right one na hiya, Mr. Right na hiya. Pero diri pa nga yan. Kaya kailangan maram kita magkita Mr. Right nga hindi ri. Anong gimbuhat ni Lord? The Lord caused the man to fall into a deep sleep. So, while sleeping, gintanggalan niyahin usa nga rib. Di ba? Man's ribs and close the opening. Ay, man's ribs. Nirilaw sa. Asya tong kan Lord way to help. So niyan madidiscover naton kung kay ano sugad. Adam was commanded to tend and watch. Asya tong command ni Lord. Nasingi Lord, kay gin place niya to tend and to watch over the garden. Ngan maaram hi Lord, nga diri niya kakayanon magtend without any helper. Kaya, ang gimbuhat ni Lord, nag-form hiya hin helper nga right para iya. Ngan, gintagan niya hi Adam hin right na helper. Which is, hinuman, hi Eve. Bakit di ba niya maaram? Pero maaram baka mabugto nga, ang pagbulig ni Lord, diriya nga, okay, kailangan mo ini, adi na. Diriya sugad, may daya art. Artist kasi Lord. An iyawian pagbulig, maram ka mo, ano niya gimbuhat? He caused the man into a deep sleep. Nahinga turog. So, ano niya to meaning? Suming ka nga ni bugto, deep sleep. Ano tiya? Meaning you are inactive. Of course, your eyes are closed. Para man nakaturog na nasa ring. You don't move so much. Ba? Para man siguro nakaturog, sinaring-siring. So good. Ngan, may mga doling. Nganan imo consciousness, suspended. You know what mga bugto? Sometimes, God's help comes through those kinds of situation. Naabot iya, throughhan, mga situation nga, diri ka magiging able. Magiging balda ka. Wari ka kaya himuon ng sitwasyon. Sometimes, God allows those situations to shift our attention. Kasi sometimes, kapag maupay pat nangyayari, sound. Bali na mamala nga, di ba? Waray effect kay Lord. Bisang padanim si leader din ang siniring. God loves you so much. Kung waray ka problema. Di ba? Kaya sometimes, the Lord has to give you challenge. The Lord has to let you experience pains. Kasi when you are in pain, that's the time that you become attentive handword ni Lord. Nagiging attentive kita. You know what mga bugto? For God
to fulfill His intention, God has to take your attention. Kailangan ni Lord, huy, pagkawang ka na, hari na kita diri, so dinitin mo Di ba? Kailangan ni Lord, i-take mo attention. And in what way? Ano nga way? Through pains. Through sufferings. Ano aton mga kinabuhi. You know what, mga bugtoy, mama, one time, naling ko haamong gawas. Tapos may umagi, boy adat yung aran. Nasa ring man niya, manasalba, salamat. Yung nasak ko niya, kaya nagpasalamat. Si Mania, kaya ka nagpasalamat? Ako ini, boy, ani mo ko no ginlorop. Ikaw, nanumdum na mama, kaya ito nga bata. Bata pa ginuyag ya bola. Tas sa amon kasi rani salog. Ang bola nahulog sa salog. Ginlokso niya, takadingan niya maglangoy. Nalo mo siya. Nga ni mama anag, sagip pa iya. Sagip ka pamilya. Sagip ka pamilya program kasi ni mama. Ngan, nanumdum na mama, okay. Hiya nga yan inin akon gin, lorup. Hiya nga akon gin save. Yun mga bugto. Pansinala niyo. Hiya nga nalumos. Wara hiya ka nga limot. Kung hino, ang nagsalbar iya. Himama na nga limot na. Di ba? Pero hiya waray. Sometimes bugto, Lord, kailangan niya ipa-experience, malumos ka. Kasi sometimes, asya itong paagi, para diri ka mga limot iya. Di ba? Diri kasi ito nangangalimot. Kapag aada ka trouble, tapos kimbuligan ka ni Lord, asya itong mga moment niya, di mo mangangalimtan. Lord. Ang blessings, hintagang ka blessings, mangangalimtan mo ito. Pero in time of trouble, magimbuligan ka ni Lord, ito mangangalimtan. You will keep on remembering the Lord kung ano niya gimbuhat. Hay mo. Amen? Kitaon nato ni nga verse. Ang time nga nag-anak hi Eve. Nag-anak iya, no? Nasa ring niya, with the Lord's help, I have brought forth a man. You know what, bugto? Di ba't panganak, masakit ito hiya? Masakit manganak. Okay, di da kasi nakon pa rin suhag. Masakit manganak, nagigit-an ito aton mga kag-anak, aton mga ate. Ngan, it shows na there is a pain. Di ba? May pain. Pero ano nakokosan pain? With the Lord's help. Meaning, it draws us closer to the Lord. Eve, diriya maarobulig kan Lord, kung waray hiya pain. The giving birth, it's a pain, di ba? Ngan, diriya mabubuligan, kung waray umarobulig. Simple as that. Kaya naton pain talaga bugto, it draws us closer to the Lord. Di ba kapag masakit na, ang saladot moment na nadaop na kita kan Lord? Kaya appreciate your pain, bugto. Because pain is necessary. And pain produces something in us. It brought forth a man. Ang mga pain, it produces something in you. It produces your maturity. It produces your growth. It makes you more loving. Di ba? It produces something in us. It brings out the best haaton mga kinabuhi. Bugtaw, always remember nga pare ko kabutang. Always remember nga diri tanan na blessing not all blessings come from willness. Some blessings come from illness. Sometimes kung diin masakit, sometimes sa atol ungod na blessing. Kaya, hino di diya na, aniga appreciate na niyan iya pain. Appreciate your pain. Because it might develop you to become the best version of yourself. It might develop your character, bugto. It might develop who you are.
Bugto, you know what ini nga line? Hay nad to. Ay, tayo pabalik man nga yan. Ano yun? Sige, next na daw. Then, balik. Verse, second point na. Sige, next pa. Sige, next. So, man's ribs sound. Closed up the opening. Maron ba ka mabugto anong purpose ang ribs? Ang ribs, it's a cage of protection. Han mga important na organs. Like animo heart, animo lungs. Ini nga line bugto, it shows na in our pain, in our suffering, He Lord ang bahala imo protection, nga nan imo healing. Kaya, wari ka dapat ikabaraka. When you are in pain, bugto, God is protecting you. You are actually covered and defended. May dakot usa nga na journal bugto nga ada Genesis chapter next. Adi next. Sige, next pa daw. Sige, next pa po. Sige pa. Liman. Iniyan time nga, he Jacob, sibo hiya ni Laban. Gintakas kasi niya din niya mga anak. Because of fear ni Jacob, hiya kuan. So ginsibo hiya. Pero maaram ka mo nga pag sibuha iya, nasa ring madidi. Sent out in hot pursuit talaga. Grabe nga sibo. He caught up Jacob 7 days later. Pero, the previous night before, Lord, nag-appear hiya kan Laban in a dream. Nga naano hiya? I am warning you. Leave Jacob alone. Bagabagan, example, ikaw, ginsisibo ka. Tapos ito nga nagsisibo mo, nyayak ng koy ka. Ayaw paglabti. Bukan sagad ba ito? Nafe-feel niyo? Grabe ito nga pagiging father and child, no? Ma'am ka mo, sugad ito Lord, mag-protect ta imo. An imo enemy, ginrebuke na ni Lord. An aton enemy, ginrebuke na ito ni Lord. Kaya ayaw kahadlok, ginwarningan na ito ni Lord. Ginyaknan na ito ni Lord, nga ayaw paglabti tak anak. Amen? Do not be afraid, bugto, because the enemy were already warned by the Lord. The enemy are already rebuked by the Lord. Ginyaknan ni Lord to nasing niya, left them alone. Ayaw yara paglabti. And that's why bugto, the enemy can do nothing haton mga kinabuhi. Waray ra kaya mo na aton. Kaya bugto, in your suffering, make sure that you have God's help. Dirila bulig ang tao. Kailangan bulig hiya han Ginoo. Kaya sometimes you have to discern kasi may mag-o-offer imo help pero diriti kang kan Lord. When it's a temptation for you to grab. It's a temptation. Kaya bugto, in your worst situation, always have God's help with you. Pagtrabaho ikaw, nga kaupod ang bulig ni Lord. Bugto tonight, may maghahatag ato ng testimony. I have learned about her story. Nga, she has been in a great challenge. Ginbutang hiya ni Lord sa nga sitwasyon, pero gin-test hiya. Gin-challenge hiya. Ngan, nakitaan ko, ngan, iya talaga gin-help na gin-embrace sa iya life is ang bulig good niya tikang kan Lord. Ngan, naamis akong mga nangyari iya through mga process. Tatawagon ko, hi Ate Karen Gabehan.
Good evening po aton nga tanan. Good evening mga bugto, and I am thankful and honored to share to you tonight about usa po ini akong experiences and uh, gusto ko karuyaglat i-share ni Kuya Vic. So about po ini akong experience, this is testimony is about an akong journey throughout ngadto Vietnam as an exchange student. So I am Karen Gabehan and a graduating student from Samar State University. And let me start this story from the selection of students who will be chosen para nga to Dongtap University. So nag-start ato hiya han akon usa nga professor nga nag-recruit ta akon, nag-recommend naya kaniya akon nga pag-apply ko no ikaw para hini. Pero that time diri talaga ako interested kay focus la kato na akong demonstration and akong demo for in-campus internship ngan medyo wari ka to interest. Wari talaga ako to interest. And then nagkamay na to schedule pero diri gud ka to interesado kay bagat diri good condition an akong mind that time. Tas waray la. So that was February ngan Friday adto yahan kulop. So ito yung nga amon selection kailangan namon mag-demo. May mga papers nga kailangan asikasuhon, ngayon damo pa nga mga documents. And then, may ako mga classmates nga nagpush siya ako na yung kanera, pag-try gadla ko no, ikaw, hawarin man ko nito mawawarhai mo. So nag-try na lalot ako ito nga kulop. Pero an oras sa ito nga amon selection, 3:00. Tapos nakauli ako ha boarding house, kuan na maalas 3 na liwat hiya. Kay since bagat waray gud akon bagat waray gud hiya waray point or wala lang that time. Ngayon pag uli ko boarding house kukuhaon ko na akong laptop. Pero sad to say waray ko ito kakuha kay waray ko dayon kakuha kay first time ha akon pag board ha hitong akon boarding house nabayaan ko an akon susihan room hasulod mismo. So waray akon mga 30 minutes na pasado nakalipas. Nayakan ako Lord bangin diri mo talaga ni Will kay selection pa lang ani adi nagkukurin ako. Wari ko nakuha na ako laptop. But umabot ito tigdaan tag-ada tikang ha taga-badiin ba to? Basarayo to ni ira lugar. Tas umabot ito hira that time mismo so ginruma nila ni ira unlock ngan siya to nakuha ko ang laptop tas kumadto ako SSU pagbalik ko ngan nakahabol ako para akong demonstration. So ngan ito nga mga tao actually nga nagpush siya akon. Actually itong mga tao nga ang Team Janet hamon in campus. Amon po adto hira. So ayun, nakahabol ako and then fast forward nagkamay-ada hin interview ngan at that point gihapon hin nasulod ako ito nga interview. Napasara ko ito nga interview together with Ate Nicole Aliniki. Ano ni Ate Nicole? Ngan that time nayakan ni Ate Nicole ginpreprelot ko na ako niya nga kung masulod man niya dapat atulat ko no ako. Praise God and prayer ni Ate Nicole. So first adin ni nag-start and struggle. Kumadto kami ha DFA for the approval of passport. Ngan ikaduha kami nga batch nga together with Ate Nicole. But that time, amon batch, ako lang ito anwari ka-aprobahi and passport. Tapos, na-feel ko ang sadness kay, hala ako lanwaray. Tapos, last batch na buwas, hiramam. So, bagat, buwas liwat mabalik na lakada otro if ever man. Ngan, amo doon, pag ikaduha ka, na wari ako na aprubahan kitungod hatanan ko nga mga documents na ginhatag ha PSA ako lumigwak kaya akong PSA ang birth certificate ko may adahiya male ngan female nga X mark so duduhan akon koan. Oo. Pero may dalawat nga nagpapatunay yan akon koan asa mga documents pero wari lang it niratangga po. Ako na ako papahiman po ako. So, umuli dayon ako nga disappointed dito nga adlaw. Wari na ako umupo daira pag uli. Umuli ako diretso kay
bumalik ako para sa local civil registry para magpaayos. Pero grabe an akon kulba ba nga, Lord, madali labay ni pag-process. Pag istorya ko hairangad doon so miring manira, ma'am, makuri po ito hiya kay kailangan mo bago nga birth certificate with annotation. So annotated birth certificate na talaga iton hiya. Pero ang ginaaro ako na DFA is annotated Form 1A ngan supplemental report. Nan kaiiya palawatan iya pag-process. So naya kanira mag-file ka nga nito after 3 months pa ito niya. Hala, naku ito'y aabot nga ito. After 3 months pa ito niya. So sabi ko, naghulat ako. So naghulat laanay ako, nag-go through laanay ako itong mga process. Pagka second day, that was Wednesday adto. So pagka Thursday, umupod ako otro nga damamay, may gindara ako nga ito nga file. Last batch na adto hiya, han pagpa-approve. Tapos pagkadto ko again, ako naliwat, waray nalat ako ka-approve ang DFA. Nayakan ni Ramam, kuan ko no, diri pa ini ma-approve yan na, kasi kulang pa. Tapos bagan may gina-require hera nga, dapat manually authenticated hiya, han PSA. So, ayun, mas dumugangan akon frustration, nga disappointment na, Lord, nagpasahin na ako nga to. Tapos, hala, mabalik na lat ako nga, dirak maaram kung tatanggapon mo pa ini or diri. So yun, sabi ko, Lord, of all 10 people, ako laan waray na approve. So I started doubting, maybe diri ini para haakon kay nga pagkadto Vietnam. So naghulat lak anay pira ka days, tikang local civil registry ang ginaaro na files. And that time, nagtutut do na liwat ako internship ha summer high. Nag-start na liwat kami hatuan amon internship so bagat at the same time nag-aasikaso ka so bagat makuri talaga ya ora-ora para akon kay kinahanglan mo i-sacrifice laanay an imo internship ta kay may ginahabol nga oras, may ginahabol ka nga an imo mga students, di ba? Bagat nayakan ako, Lord, what if kuan diri na laba ako magpadayon, nayakan ako. What if Lord mag-focus na talaga ako mga students ko dito sa summer high, nayakan ako. So, since ito nga March 22, bothered na talaga ako ito adlaw-adlaw. Nga dahan, wari pa kami pakalakat. So, kada adlaw nagtitinangis ako. It was tiring and I felt like wari na nanabo, ngan sayang lan akong effort. So, March 27, Monday, sumulod ako SNS, nag-time in ako. Pagka alas 10, bumiyahe ako Paranas para ako matulunod munisipyo. So, pasado 11 ako umabot. Ngan, pagka alas 2, bumiyahilat ako pabalik at Balogan, kay may klase ko alas 4. Up to 7, up to 6 pasado. Hit gabi. So, after ko latan klase, ito nga Monday, 7 p.m., bumiyahilat ako balik ka Paranas. Kay kailangan ko katunan balay nag-aasikaso ha civil register, kay naya kadian na ko no balik niyan gabi. So, pag kinabuwasan, balik lat ako kat Balogan, sumulod na lat ako SNS. So after ang klase ko hito, natapos sa latan akong klase that day. So pagka Wednesday, that was March 29. Kumadto ako ha PSA Balogan para unta mag-ask, pagpa-authenticate han akon supplemental report na kinahanglan nira. But sad to say, waray nayangan nira diri pa kuno kami waray pa kuno kami ito din hingan adin number han PSA Tacloban, tawagi po inhiya tas gintawagan ko ito hiya nga number tas nayakan ng PSA Tacloban nga ma'am, it would take you kuno pera a week pa ko niya sa ma-verify. Tapos sabi ko, Lord, March 29, birthday ko pagod yan na. Birthday lot ni Ate Grace. Yay! So that day, ito nga March 29, papadara pala ito na akong file ngadto ha central office. So, that week talaga, imposible talaga ito hiya nga ma-verify an akon ko kay. Imagine March 29 pala, so ipapadara pala hiya, on the way pala ito hiya. So, diri pa nga ito ma-receive. So, amad to. Nayakan nira akon, ma'am, it would take ko a week. Tapos, damo pa itong proseso nga agihan. So, kung ako ko na imo, ma'am,
na nga nirahin, reschedule na lang ko nito nga pagkato niya Vietnam. No? Ako magbubuot. Amo adto. So, wari man ako nahimo that time, nagsarit ako that time kan Sir Jeff nga, Sir, direk ada back up yan na. Kay makadako takloban, but sadly, wari ako na dayon, tungod hadto. Kay, wantunta na ako to UPSA, takloban. So, wari ako nakagbadayon pagkadto. Tas, akong laging buhat, nag-journal na ako ito ha, Shell. Dito lang ako nagbasan Bible, tas nagpalit ako ice cream para sa kay birthday ko kasi ano that time. So, bagat paray. Yado. Ngayon, pagka once diyan gabi, nag-inisip na lang ako, nag-overthink ako, tas nag-church na lang ako. Nag-church ako that time, tas sakto si Sir Vic Liwatan ay nagpre-preach ito nga time. Ngan, amo adto. So, hito nga 29, wari ako nahimo. Nagpadayon lagi hapon ako pagsikan, Lord. That was a moment nga, nayakan ako, Lord, andali, ni birthday ko man. Yun nga, titinagis lugod ako. And, nag-spend time lang ako, quiet time with the Lord. Even if, that time, so much na ang doubts, nga ako na-experience. Yan, super disappointed ako na akong sarili liwat. And, amo iton, I was so silent that day. Nayakan ako, Lord, diri na lang ako mapadayon bahini. Diri ko na lang iniigtitake nga steps nga to katapusan kay bagat. Makuringan, imposible talaga hiya may nabo. Kay pero pa, imagine a month, tas malakat na. Ala, wag na lang, Lord, nayakan ako. So, amo to. The next day, March 29, March 30, Thursday, bumalik ako PSA Samar para unta mag-ask another help, haira kung paano. Pero waray na talaga ito update. So, tikang ito nga time, waray answer. Tapos I felt like kadidistant ni Lord. Lord, waray ka man gina-answer ha ako nini nga mga times. So, di rin na ako maaram. Gabi at Thursday. Pagkagabi ito nga Thursday, nagkamay dalat kami cell group with Ma'am Jess. Ako nanay Jess. Ngayon, asyalat ito ang time nga nagtinangis kami tanan kay tungon magbugat na ngayon an pinanaagihan. And usa ako at to that time nga kabubugatan na akong ginaagihan. And praise God ito nga cell group. Ngayon, di ako gihapon na i-share kan da nanay ato nga struggles. Na-encourage ako nera that time. Ngayon, that was also the time nga na-encourage ako magpadayon. So, nayakan ako, Nay. Ay, Nay. Nay, Friday buwas. Ngayon, nayakan ako. Magre-risk ako pagka-Friday, pagka-tutakloban na PSA, bangin man lang ma-verify, or bangin man lang ma-manually authenticate nira na akong PSA, akong supplemental report. So, even if maaram ako nga, diri pa yung ma-verify kay, imagine March 29 pala, di ba gin-file. So, bagat diri talaga yung ma-verify. Pero nag-risk ako ito nga Friday, kumadto ako. Yan. That time, during nakadto na ako, nakada ako ha van, ngayon may desumeri nga akon, kuya nga po ko no ako ha PSA. So ako, hala, may makato PSA, dirap maram nga to PSA. Tapos paghawas na namon, sumering nga nga, ngayon ka, ya PSA po ako. Hala, PSA, liwat ko no, ako taradungan kita, kay dalat ya maaram, siya to. Amad to. Tapos, ka-amazing kay, syempre nakon kwarta, bagat lo, pagbilik-balik nga to, bagat, wari good ako masyadong man kwarta, wari man good ako kon nga income. So, amad to, gimpasahian ako ito niya. Tapos na-amaze ako kay, Lord, yay, may nagpasaya. May nagpasahaya ako niya na. Yun ka-amazing that time kay, wari ako appointment ha PSA, so, imposible lo talaga iya. Kumadtula talaga ako. Dirak maaram kay, asya na lang nagde-drive akon. But there's something about, nga nagpa-prompta akon nga, sige la, so ganito, sige la. So, nag-risk ako that time. And then, from that, alalaban pila. Ngan, ang cut-off ha DFA is 2 p.m. So, kinahanglan ko umabot. Umabot ako nga to mga 12 na, kay nagka-delay pa. Tapos, nagpinila ako pira ka oras. Ngan, nakagawas ako ha PSA. Alas 4 pasado na. So, waray na talaga ako nakaabot ha DFA. Ngan, ito nga March 31, Friday,
asya na ito ang time nga nayakan ako, amo na lang yung time nga possible pa mahabulit akon passport if ever ma-approve yan ng adlaw. But sad to say, waray ako nakahabol kay 2 p.m. and cut off. So kumadto ako Robinson's Mall, kumaon la, kumaon na la ako. Kumaon na la ako ngadto, and that time, kumadto ako ha third floor, kundi ato ang DFA. Ngan, pasako ako na escalator, paubos naman ha escalator, ito nga mga officers sa DFA. Kasi hapira ko nga pag binalik-balik ngadto, kilala ko na talaga yera siya adto. Tapos, amo na to, pagkadto ko ha DFA, waray naman tao ngadto kay sarado na. Sapitan DFA, may da nag-youth service. And ito na ito nag-youth service pag 6 p.m. Ngan, akong talaga, usay niyan, bari ko pa din kahimo, pero nahimo ko talaga yung ngadto. Nga, sarado na di ba ang DFA, pero may CCTV ga dito yung ngadto. Pero nakanila kaligid. Napuro ko, tas as in, kumaan talaga ako ito, lumuhod talaga ako ito. Tapos lumarap akong face nga to DFA nga office. Meron nga ako nga, yakan ako to nga, siya na lang din time nga, Lord, mabalik ako nga di, mas bagat ka-uncertain man ang tanan ba nga, after all, na akong mga pinagdaanan bagat waray lang na nanabo, so dito. Tapos nayakan ako, Lord, gimpray ko na lang ito ang DFA officer. Nayakan nga to, Lord, open ka na tira heart. Ma-approvean man lang ako. Hanggang so dito. Tapos, nag-pray la talaga ako that time. Tapos pagka 6 p.m. na, nagpinamasyadalaan na ako, alone. Tapos after had to, umuli na ako. Tapos nag-iniyaman ito unbus, nag-moment lot ako habas. Tapos nag-ask ako nga, asya ito, same lagi hapon nga, nag-question ako kay Lord, kung ano ba, ano ini Lord, like Monday, April 3 na ito niya, hala, tapos malakat kami April 17, tapos pira ka days ang pag-processan passport. Sorry pa ako ka-approve. So yun, April 1, April 1, may nag-surprise sa akon, usa nga professor ha, College of Education ni Ma'am Za, together han Team Janet. So, amo ito, ngen, usaha mga surprises nera, Sabado at tuhiya, ngen, usaha mga gamit pa ni Sir Ja, ni Ma'am Zaz. Ngen, usaha mga surprises ni Ma'am nga da, next slide, and passport. Ito po yung passport na amaze ako ito kay gimpa-personalize ito ni Ma'am haakon. Ngayon may nakabutang ito yung to God be the glory. Tas nayakan himam nga ini ko na may na-represent ko din nga something about hanimo pagkatao. Ngayon asya ito nagpa-personalize siya. Tas gimbutang niya ito nga to God be the glory. Tas may dito cars ubos. Ngayon na-amazed ako kasi himam sa lahat ito mga prayers. Ngayon, nayakan man ako, Lord, daanhon ko manin nga passport holder, waray man ako passport. Waray man ako ka-aprobahi. So, ansa po ito yan. Ngayon, April 1 ito ya Saturday. So, pagka April 2, Sunday, preaching ato ni Sir Jeff about graves into gardens. May gin-mention na ito yung nasa ring hiya, balika ito nga ito nga babalikon mo. Ngayon, lumingi ito hinanay akon, balik ka ito nga tour, kadto pa sa ganito. Kaya wari na talaga ako hope that time, nga nadirin ako magpadayon, karoy ko na lahiya, tuldukan. So, pagka Monday, April 3, asya na lang itong pinaka-critical nga adlaw, kasi kung diri pa ito ma-approve, diri na talaga ako. So, pagka April 3, nag-risk na lot ako nga to Tacloban. For the last time kay anak ko wallet for April 3 na la talaga hiya. Ang pamasahe, as in for that day na la talaga hiya nga. Di rin ako pwede makabalik. So nag-risk ako pagka to Tacloban para magpasa DFA. Ngan praise God po that time kaupay na feeling na ano daw la ini nga feeling nga bagat kakaiba man. But by the way ngayon, ito nga April 1, Saturday, after ko ito na-receive, nakag-journal ako about Genesis chapter 16, 1-16. Gin-title ko yung God of Seeing. It's about, in this passage, Hagar, the servant of Sarah, who flee from, nag-flee from Sarai because
Sarah dealt harshly with her as she conceived from Abraham. So imagine kung paano Hagar naka-felt from that moment. She felt abandoned, unseen for what she went through. What Hagar didn't realize at the midst of her affliction was the blessing she was conceiving. She bore a son named Ishmael, which means the Lord has listened to your affliction. Hagar acknowledged the Lord as the God of seeing, for the Lord had seen the one who took after her. So I was comforted that somebody sees me right now. Hindi nga time nga nagsusurat ako. God is listening to my afflictions and exactly know how to orchestrate everything for whom He loves. He sees every tear that falls and turn those tears into joys. Tapos nayakan ako nga di, tonight, I confidently declare approval of my passport for Vietnam Students Exchange in DFA. Ito nga Monday, April 3. Nayakan ako, by faith, I claim the victory according to the will of the Lord. In the mighty name of Jesus, of the one who makes all things possible, amen. Tapos nayakan ako, alas nga, may His name be glorified in this journey. So pagka April 3, na-approve man good luwat ito an akon passport. Ngan, nagtinangis ako hiton kasi unguard nga ito, nayakan niya akon. Ma'am, bago na kasi unguard pagkat no, bago na lang unguard. Nagbago na lang unguard. Nayakan niya ako na, uy ma'am, approve na ito yan na. Nayakan niya, tas bagat, kaupaya feeling nala. Sige Lord. Mausa ko ba ko yan na. As in, every step, gin video ko talaga ito. Tanan talaga, gin video ko talaga. Tas, pag face ko na nga ito, kaya gin question ka malawat ito ni Ira. As in, parang ka-free ko that time. Ngayon, na-feel ko talaga ang presence ni Lord nga nag-work that time kasi ang faces ng mga tao nga ako nakikita nakakaatubang is diri na bagan diri nila nag-iisog so ganito bagan may something ini adlaw nga nagpinatukar ako itohan victory nga kanta ngan also I was also listening and God turned it around nga song throughout ito nga akon journey nagpinamatil ako ito nga mga kanta. Ngan amo ito na-approve ito nga April 3 po ang akon passport. Ngan praise God, usa ito niya nga makakayakan talaga ako Lord nga grabe ang imo pag-move. Pero diri po dito nag-stop ang tanan. Hito nga April 3 nagkakaabot na ang mga passport nira tasan ako na-approve pala. So bagat April 7 deadline hiya handong top han Vietnam han mga passport. Ngan pagka Saturday hiton April 5 waray na to klase. So sito nga time nakatapo ko Ate Melody ha SSU first time ko yung nakita Ate Mel silo po. At uting nga nakitan mo ako hamay gymnasium hamay puno. Asya dun time nga nagko-question ako kan Lord nga Lord, in April 7 na ang deadline. Ano naman ako? Na-approve pala na ako. Ito nga na-approve na nga ni an imo passport pero may diri pa nga nagtatapos di datanan. So April 7, sabi ko, Lord, di na ka din uupod kay 7 na nayakan ang Vietnam nga 7 na latubtub ang mga passport kay kailangan ang passport number. So waray na ako. Saturday, nagyakan ako nanay nga, Nay, tubtub na la talaga din hiyan ako. Katuldugan ko na hiyan na gabi. Ako talaga nagtuldok. Nayakan ako kandanay that time. Ginshot ko talaga. Pero ko talaga sa tinanay na akong mga decisions gihapatin. Iba ko nga mga kasal group. Nag-ask ako erahan ang mga dapat ko buhaton gihapon. I do not know talaga. So sabi ko, sige na itutuldukan ko na iya. Tapos nagtinangis na la ako ito bugos nga adlaw. I was asking the Lord. Sabi ko, Lord, okay la po akon nga kuhaon mo ini nga butang nga akon. Anyway, okay man la talaga to akon. Pero Lord, pagyakan na ikaw yan na pala para di rin ako nag-sacrifice. Nayakan na ako. Pag no nala yan na naladayon nayak. Nasugad talaga ako ito as in. Nasugad talaga ako ito kay Lord. Then, amo na po iton. After an hour, nagsata ako ng akong teacher. Nga upudlot na mo nito sa Meringia. In relax like ko nga da. Before man ko nun imo ngaran nga to. Pero will still try. So di ba uncertain lagi hapon ako. Pero ano lang ang assurance gihapon nira nga igta-try naton ihabol kung umabot naman ito nga imo passport. So waray uncertain lagi hapon ako. Third week na excuse na kami tanan. So ibig sabihin excuse na luwat akawan amon internship which is makorya akon part kasi Lord nayakan ako
ano yung isa-sacrifice ko na latan akon oras and akon mga lesson plans sa kailangan ko habulon. Tapos, diri malagay pa ako uncertain nga makakaupod ako. So, nayakan ako, sige la. Ngan, bagat, that time nayakan ako nga, Lord, ayaw na la ba? Ayaw na la, just say no kung no. Ngan, may dalat ato preaching nga Ate Celine about no, wait ngan yes, nga lesson nga, dito ko lahat na baruan, nga in our waiting season, luwat talaga, He is working behind our scene, aton mga sarili, and even in that waiting season, nag-work He Lord behind the scenes. So, nagpadayon ako pag-trust kan Lord, nga Lord, sige, I will continue until that last step, miski waray ako kasulgaruduhan. Ngan, nag-excuse ako hito nga, nag-excuse la ako, nag-practice la ako para preparation na mo, naging part la ako itong atuan mga presentation. Pero deep inside, naawad ako kay tungod nga, Lord, waray pa kayo nag-solicit, waray korta, o sa ganito, hala ano man ini. Sa ganito nga mga moments, makuri na talaga hiya. And yun, April 12, Wednesday, pagka-Wednesday in Kulop, since ang passport po is naabot hiya 8 days, 8 to 12 days, sa ano hiya may hatag marili sa iyo. So, takay nagkamay the holiday, Holy Week, 5 to 11. So, pero itong kaadlaw, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 days. So, Lord, hala, diri na good ini. Imposible na good ini hiya kay pero nala working holidays laan may adahira. So diri talaga era nag-work kun waray. Yun. Pagka habang nagpe-practice kami that time, Wednesday Kulop, tigda may tumawag. Ha-cellphone han akon classmate. So mering man, hello po, is this kuan ko na Miss Gabehan? Tapos sumering man hikers siya na akon nga. Hala, Miss Gabehan. Hala, diri ako yung Miss Gabehan. Sumering iya akon. Hala, sumering iya. Karen, feeling ko DFA Tacloban ako na ini. So, hala, balita. Tapos sumering na DFA Tacloban nga. Ma'am, adi na po imo passport. Tapos, nashock ako kasi pan 4 days pala adto iya. Kung ihapon mo, tikang working holiday, had April 3, 4, tapos pagka 5 kasi holiday na Kulop. So, pirala talaga yung kaadlaw. Nga nasak ako nga may aadan ako no Tacloban an imo passport. So pagka Thursday, April 13, nakuha ko po ito an akon passport. Praise God. Ngan, grabe ang pag-work ni Lord hito nga mga times kasi even though it is already impossible, parang sabi ko, diri ini kaya by just mere people. There must be someone behind these things nga nanabo. And what's amazing is, behind those trials nga ako naaabat is actually He Lord working nga nagpapakita iba gihapon nga tao that He's really alive in our lives. Nga diri niya papabayaan ang mga tao, especially those who love Him. And what a miracle, sabi ko, Lord, this is a miracle talaga. Nga nayakan ako, diri ko inikaya nga ako, hands off ako ito tanan nga mga situation. Nga nayakan ako, this is really the Lord, Jesus Christ. Ngayon, that time, nagpadayon lang ako pag-trust kan Lord. And, yun, nakalakat po kami on Saturday. Nakalakat kami. Ngayon, adi po po amazing. Kaya pagka Friday, di ba pari pa ako kwarta, kay Thursday, kukuha ko palang passport. Pagka Friday, may na po kami upod nga mga taga-Paranas campus. Ngayon, ginapi ako ni Ram pagka to nira kan mayor. Tapos pagka to kan mayor, sa mering nalay mayor nga. Hello, mayor. Char. Bay, nagkikita yung mayor. Sa miring nalay mayor, ato na ko na treasurer's office ang imo kwarta. So miring yan, tapos na-shock ako nga, hala Lord, ginapi ako nira. Late na po na ako madto kay biyahe pa ako at balogan nga to Paranas. Yan, uncheck kay prepared na talaga hiya. So, pagpasukli na la talaga. So, ginhatag po is 15K. Kailangan namon at least 20 nga pocket money. Ngan diri la iton may nag-provide pa gihapon akong parents, naka-provide gihapon nira. Ngan may da pa ibang mga tao nga nagbulig even if very good ako naka-solicit tungod din pag pinaproblemahan passport. Praise God and provision that time. Ngan nayakan ako, wow Lord, ikaw good din eh. Amo po ito, nakalakad kami that time. Nakalakad po kami on Saturday. So nakaabot kami nga to Vietnam 18. Ngan diri po dito nag-stop ang tanan. Kasi rin ko,
nga about lang niya experience, but that wasn't just an experience. Ngan, amo po ito hiyan nga to kami sa Vietnam, and it was really amazing paano hi Lord nag-work ka amon. Nag-work ka akon life kay this is just a favor. It wasn't because of intelligence, diri po. It wasn't because nga damon imo talent, but it was really because of the favor of the Lord nga nakaabot kami ngadto. And what's more amazing is the fact that we have connected some people there. And ang pagbalik namon nga the Philippines, we actually have friends nga nagpakian na hiya akon. What is your religion? Nahiya kaniyan. Sabi ko, wala gud ako nagyapanayakan ako nga, I believe in Jesus Christ. Tapos sumering niya ako, can you tell me more about Jesus? Nayakan niya. Kasi ningatangis lut akohan pag chat ito niya because ha Vietnam po waray hira Christianity good masyado. Tapos ito nga province, Taoism and Buddhism, mostly an era, religion. And with that, sabi ko, Lord, diri ngayon la, tub-tub experience, you really do have a purpose kung kaya ano ko na nga di. And diri pa nagtatapos nga daan, I'm anticipating for more of what is God going to do with those people. And of course, the lives of those nga kaupod ko throughout ang journey. And I thank the Lord because He is blessing you even if ada kay to nga pain. May dahil Lord gin-work out ha imo. That time na-reveal ha akon ang true character ni Lord, ang character ni Lord nga diri ko pa na-encounter siguro ang mga past nga nainabo. Ngan dito ko na nakita nga He is really alive. He is really alive. And whatever pain you are going through, there must be something about that pain. It wasn't for nothing. It wasn't for nothing. There is always something about that. Ngan, yun lang po ang akon Vietnam experience, and to God be all the glory. Wow, praise the Lord. Amis ako kan Karen kay aniya. Nada ko may boses. Amis ako kan Karen kay naya kaniya akon. Aniya ko no experience derelay about Vietnam experience. It was ko no an experience of God doing His wondrous miracles haya kinabuhi. And indeed, nandito natin makikitaan nga, the God who ordained you talaga is the God who will help you. Diba? Diri ka ni Lord, igbubutang ang sitwasyon ng babayaan ka niya. Diri to suga di Lord. Ibutang ka nga ni Lord dito nga sitwasyon, bubuligang ka niya. Amen? Grabe, amazing. Ganun na kita third point, kaya pa ini. Our third point is, wait for God's timing. Nasa rin diyan next verse naton. Nasa rin nga aton next verse. Kung mapapansin naton bugto, He Lord, before niya ginhatag Eve, before niya ginkuha rib si Eve, di ba? Nag-form ana yan mga animals. Yan nag-inform mga animals. Tapos ginalaw niya nga ngaranan ni Adam ang mga animals. Diba ginalaw niya? He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals. But still, there was no help just right for him. Ginalaw anay ni Lord, ginhimo anay ni Lord. Animals anay, aniya ginform before kan Eve. Pero, waray ito Adam, magreklamo, waray sa mga Lord, ano nga mo ginhatag akon? At siya rin nagiging kuwang ko helper, waray magkuan. Adam waited for the Lord. Nagulat niya. Ngan, kahuman ito, amo na ito nangyari next. Since na-realize ni Nira nga, still there was no helper just right for him. Right for him. Diri ini right para kan Adam. According to the commentators, ang iyahin ni bagat reflection is, may Adam ko no, as a person, hiyaan may say nga doon mga, asyangan hiyaan nag-name, di ba? Kasi it shows na ahead ang tao, han mga hayop, han mga animal. So, ang kailangan niya nga partner is, ang level niya. Di ba? Ngandiriging kuha, diri, hauloging kuha, kay diri hiya, ahead na iya, ngandir lang tatalampakan kay diri hiya, but ang level talaga niya. Ngayon siya rin nangyari sa second the verse. Naman. Di ba? Kahuman, ginhatag ni Lord iyaan, he Eve, tas di na niya sumering nga, at last, the man exclaimed, this is one bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from a man. Bugto I know na it's never easy
nga an aton gini-expect na mga bagay, diri yan nangyayari, ha oras nga gini-expect naton iya nga mangyari. Di ba? Diri ton madali. Maybe may mga desires kaya na prayers nga diri nangyayari ha imo life. But bugto, it doesn't mean nga diri Lord na kamati ha imo. It doesn't mean nga Lord waray care ha imo. Sometimes God places us in a waiting season to teach us important things. Ba? Just like an Jacob. Ba? Pag mata ni Jacob, an iya sapit hileya. Nasring man niya, I work 7 years. Imagine 7 years kay an iya karuya Rachel. For Rachel, why have you tricked me? It's not, nasaringan ba to ni Laban, it's not our custom here to marry off a younger daughter ahead of the firstborn. Bukto sometimes, God allows us to be in a waiting season because gusto ni Lord iparealize sa aton that the order of priority matters. Kaya ano wari allow ni Lord naghatag dahil ni Rachel? Kasi in the custom nira, diri pwede mahiuna an younger kaysa magurang. Di ba? Marry off a younger daughter ahead of the firstborn. So, an order of priority bugto, nagmamatter ito kan Lord. Imagine nala, pagluto lang ikaw pasta, unahaan pasta bago mo butangan tubig. Anong mangyayari? Ba kailangan magpakaladkad ka na tubig? And after, ibubutang mo ng pasta. So, the order of priority bugto matters ha aton mga kinabuhi. Kaya bugto, if yan na, may ada ka namimit, kailangan mo talaga ito usisaon. I-evaluate mo talaga kung hiya na ba talaga unright for you. Kay bangin paras kan Adam, bangin wild animals pala ito hiya. Di ba? Bangin birds of the sky pala ito, nga someday babayaan kagya pa ere. Di ba? Kaya kailangan mo, ikitawan mo gud nga, oy, may dangan mag-chat mo, anay. Ano ka? Bangin ko ang pala, birds of the sky. Bangin ko ang kauwak. Diba? Kailangan nimo usisaon hin maupay. Bugto, saring pangalan ako nabasa, ayaw talaga ko pagmadali. Kasi kapag minadali, kadalasan mali. Diba? Kadalasan mali kapag minadali. Kaya bugto, when it comes to helpmate, ayaw pagmadali. I-consider talaga maupay. You know what, bugto? Delays are blessings. Sometimes delays are blessings. Waiting season actually, bugto, is a season to be more productive and fruitful. It is a season to exercise our faith and service dila kan Lord. Amen? Kaya bugto, kunya na may ginuhulat ka kan Lord, dirila about uyab, dirila about, biskan ito ano, prayer mo man ito, desire mo man ito, nga dira pa nangyayari. Bugto, keep waiting the Lord. Bugto tonight, I want to end, hininga akong testimony. Ngan, hatanon niya testimony, siya yung pinakamakulba. Pero dan una kasi, nasa rin kasi ako kan Lord. Nga, Lord, malampasan ko nga ni ini, ite-testify ko talaga ini. Kasi maaram ako, nakaupod ko ikaw, hininga testing nga akon. Ang 2023, ang akong journal, gindeclare ko talaga yung a year of breakthrough. Ngan, usa nga blessing na na-experience ko, usa nga breakthrough nga na-experience ko, is ang breakthrough talaga, han pag-stop ni Lord, han waiting season na akong life. Ngan, usa ko na na-consider talaga nga, one of the greatest blessing na ginhatag ni Lord akon this year, is ang blessing of helpmate. All for the glory of the Lord. Kasi siguro, diri tanan maaram na before everything happened, the Lord allowed me to encounter a beautiful soul, di ba? Way back 2019. Tapos, siya to cut the long story short, we became friends. And after 2 years, actually, ini nga journey, na-receive namon nakon specifically and know ni Lord and can Lord wait
Nga, aniya yes, syempre. At that time, after 2 years, actually, I've tried na i-court. Nagsarata ako kanda Ate Celine. Tapos kanda Ate Celine pala, ikis-snatch. Salit magan, grabe ato nakuhan nga, la Lord. 2 years na, tapos ikis, tapos kailangan ko maghulat pa at least 2 years. Kailangan ko maghulat, la Lord, kaya ko ba ito? Mga kagagol, mga magul man na ito. Pero, ungod talaga nga, kapag He Lord talaga ang center in life, nakakaya mo talaga, biskan ng dere mo na kaya. Nakakaya mo. Ngan, ito nga time, it was like a rebuke haakon. Hamon. Kay, ang syeton, ato nga na una nga 2 years, we became friends, pero we became so intimate with each other. Ito ba nga bagan an MU, ato na first phase, bagan sugad. Kaya diri ko talaga sasuggest na mag-MU ka mo. Kasi diri hiya healthy talaga. Magpaparong hiyan imulaga di dakan Lord. So after nga 2 years, dako to na realization after had to. Dako to na realization. After had to, amon gin no. Amon gin set talaga na kailangan i-stop nato nadto. Nga diri ka mo mag-uyab, pero nag-good morning ka mo, nagkuwang ka mo, kumaong ka na, so gaditon. Kailangan, since we are entitled to be friends, kailangan we should act like a friend. Kasi nakakasakit nga yan talaga yan na you go beyond the limit. Diba? So, ang gimbuhat namon, after na 2 years, starting that time, baga talaga kami strangers. Nagkaka-story lang kami pag nagre-reply ha may day or may importante na tuyo. Mga sugad talaga ito na nabo. Ngan, it was a challenge labi na akon part kay ako grabing pressure akon kay biskan ha work, biskan diin. Pero may ako gipapakyanan la, wari ka uyab. Asya to pero ming kuha na akon. So, grabe na, ito na mape-pressure ka. La, kailangan ko na ba talaga mag-uyab? Diba, maupay na lang kayo may daka-word ni Lord. Ngan, also ha imon waiting nga concept. Diba? Ngan, I praise God for that. Ngan, ansya to cut the long story short, I have waited for another 2 years. Ngan, ansya after 4 years, grabe na pag-inulat. After 4 years, imagine second year of teaching ko wala to. Tapos siya kasi, no pa, kasi, na-eskwela pa iya. So, siya ton main reason talaga. Ngan, after 4 years, katikagan ginko-call ba ako kay bagat may na Lord, move ba ako na, you have to do this na, it's already the right time. May na pastor ko na ako. Ngan, katikagan kakukol ba niya bagang direct maramanak na feel. So, siya to, I started magsarit tanan na akong leader, iya parents, mga friends, akong cell group, nagsarit kami. Ngan, praise God, approve gyap tanan. Kung ni Karen na-approve niya passport, ako na-approve na helpmate. Ngan, asyeton, last 2 months ago, after 4 years, March 12, was the exact date na first ni Lord na-meet ko hiya dito competition and defense. Defense competition kasi ito. March 12, ama to ni ka 4 years. Ngan, ansya to an time nga, ginhatag ni Lord ang yes sa amon. Ngan, last week, we actually have celebrated an amon koad. 2 months na. 2 months. 2 months pala. Baby pa kami. Pero what I am thankful about is an waiting season. Naging pa-realize ni Lord akon. Ngan maram ka mo bugto, grabe ang blessing. Una ko talaga nga na-realize na blessing is, kapag naguhulat ka, may mga unexpected ka nga blessing nga matanggap. Una ko talaga nga na-feel na blessed is, hitita, aniya mama. Aniya mama, grabe ka supportive. Kasi niya mama is a servant of the Lord, gyap. Nandito ko talaga na-feel na, ala Lord, grabe, bagat, ini nga part, Diri man ako ini ko Korean. Wari ako Korea ito nga part kay tita grabe niya support. Ngan thankful ako kan Lord nga waray niya ig-allow na maging in a relationship kami. Anay. Thankful ako kan Lord na waray niya ig-allow nga maging kami dayon adto. Anay gin cause na maghulat talaga. Kasi ito nga paghulat namon, di na kami mas na in love kan Lord. Na in love kami kan Lord. Ngan yan na priority namon ni Lord more than each other. Priority naman ni Lord. Kaya, sometimes, example, mga about, may dakamula ka, tapos nag-mentoring,
priority namon nan kung anon para kan Lord. Dirito nagiging rason ng away namon. Nga never pa kami nag-away. Oo. So galiton. Kaya bugto ako, diri ko kamo gin-encourage na mag-uyab. Gin-encourage ko kamo na maghulat kan Lord talaga. Kasi maram kamo, there are great blessings in waiting. May da talaga great blessing waiting. Kung may ginuhulat kaya na, diri la partner bugto, biskan ano pa iton, just continue to serve God while waiting. Di ba nagkakanta kita, while I'm waiting, I will serve you. Dapat so dito naton mantra. Ngan bugto, gusto ko i-share iyo kay asya ni naging mantra namon. First thing first. Kung anon dapat mauna, asyat dapat unahon. Diba? Kasi the order of priority, it matters so much. It matters a lot aton mga kinabuhi. You know what, bugto, perhaps the kind of situations that you are in right now leads you to ask kung anong purpose. Lord, anong purpose ini? Kaya ano adi ako? Kailangan ko ini pag-agihan. Bugto, pagpadayon like ako. Because God's plan for you is big. God's plan for you is great. Continue to walk by God's instruction. Continue to work with God's help. And continue to wait for God's timing. And God's purpose for your life will come to happen. Ang sala mga kabugtuan, let's all stand. Let's end this service with a prayer. Let's end this service with a prayer. Bugto, tonight, perhaps there are things happening in your life nga di mo naiintindihan. Perhaps things around you is getting worse. You know what, Bugto? I wanted you to be reminded that everything happens for a reason for those who love the Lord. May rason kung kaya no ada ka. May rason kung kaya ano ginaagihan mo iton. May rason kung kaya ano waray pa answer. God is offering you His help. God's word is available. And you can trust in the Lord with all your heart because our God never fails. Tonight, give it to the Lord. Tonight, allow God to know what you are feeling inside of your heart because God cares for you and He is willing to listen whatever is inside of that heart. Yes, Jesus. Lord, we thank you, Lord, for tonight, oh God. We thank you for your presence. We thank you for your message, oh God. Lord, thank you for letting us understand, Lord, na we have, Lord, a part to take, Lord God, in experiencing the purpose that you have intended for us, God. We are praying, Father, na you help us, Lord, become a reader of your word, Lord God. You help us, Lord, na we live our life, Lord God, nga prinsipyo namon, Lord, ang imo mga pulong. Help us, oh God, na in everything that we do, Lord God, we become dependent on you alone, Lord God, and not with anyone else, Lord. And help us, Lord God, nga maging patient, Lord God. Paghulat, Lord, pag-receive, oh God, whatever you have promised to amon, oh God. Lord, with the students who are here, Lord God, tonight, bless mo na mga pag-aram, Lord, and mga pag-eskwela, Lord God. We're praying, Lord God, na you get to fulfill, Lord God, and purpose. Kung kaano ginbutang mo rin mga campuses, Lord, kung hain nila, Lord God. Even the workers, Lord God, in this church, Lord. Lord, continue to bless people, Lord God. We thank you, Lord, for everything that we have received, Lord God, tonight. Thank you for your word, Lord. We thank you, Lord God, for your presence, Lord God. Lord, magawas kami, Lord, nga babalonon namon ang kamatuuran, Lord God, that you have created us, Lord God, with a purpose, Lord. Our life, Lord, our situation, Lord God, everything that we experience, Lord God, there is a purpose on that, Lord God. There is something behind that pain that we are feeling, oh God. There is something behind, Lord God, that suffering that we are experiencing, Lord. There is something, Lord God, behind, Lord God, that struggle, Lord God, na amon na i-experience, oh God. And we are praying, Lord God, maging kaupod ka namon, Lord God, in discovering that, oh Lord.
Thank you for everything, Lord. We are surrendering you our life, O God. We thank you for everything that you have done, Lord, Ama, kinabuhi. We love you, God. We worship you, Lord. We honor your name. In Jesus' name we pray. Amen.